Nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyakatho.TV. Uma uqala ukubona i-channel sicela ucofe ibhathini elibhalwe subscribe ezansi kwevidiyo ukuze uzoba ngokuqala ukuthola izindaba kuyo le channel ethi Nyakatho.TV. Bafethu ngiyibongela i-support enkulu eninginika yona kulezi nsuku. Bafethu kungaqala i-channel ninginika i-support sengafinyelela kuma-subscribers a-1815. Izindaba zanamhlanje zithi abakwa-JAC babhale incwadi lapha bebhalela Ungizwe umfowamchunu ukuthi ngathi le moto ababemnikeze yona le ababe-advertise ngayo kwinkampani lapha i-JAC bazomphuca osukwini lakusasa lolo lizokusa, ngenxa yokuthi Ungizwe umfowamchunu ubehamba ngaye ethuka abantu abadala. Lezi ndaba zithole lapha ekhasini lika-Facebook kwezivuthayo eMaputoland. Bafowethu Ungizwe umfowamchunu ngiyathemba la kakhona inhliziyo yakhe ibuhlungu ngenxa yemoto unyanyavu lwakhe olushesha abasebezomphuca lona. Abantu bafike bakhomenta-ke lapha kuleya post bathi-ke ngoba bephuca Ungizwe umfowamchunu imoto, naye akabaphuce amakhastoma laba abawathole ngaphansi kangizwe. Kumbe ukuthi Ungizwe umfowamchunu uyinsizwa edume kakhulu eyaziwayo i-South Africa yonke, ethandwa kakhulu bafowethu. Manje indlela aba-advertise ngayo wonke umuntu uvele wagijima wayothenga iy'moto zakwa-JAC. Yabona nje Ungizwe kuthiwa akathathe wonke amakhasimende afika nawo lapha e-JAC bathenga izimoto. Buyawuphawula kakhulu lapha kuma-comment section, usubscribe, ulike, ngiyabonga.